Jambo tena marafiki wa Uhuru, les amis de la liberté, na kila mtu kwenye iko. Nimepata ka video namba tukapartage sie bote kumutu mwenye iko na akili. Kale ka video ni somo, ni fundisho. Kumutu mwenye ana akili atakakamata motu kaje meni kaje balikatumaka morezo juu mwenye kuna akili arezone. Kiona bie ule mzee anaanja bie iko na kula iko na fa nini me mwisho batafinire kumudame na naisha yako. Donge kiko mfano ya maisha ya mwanadamu. Leo wewe, kesho ni mwingine. Kwa hiyo nilitaka ongea juu ya bandugu yangu benye leo bangali na jitapa kujibana juu ashaka kuwa na quelque chose. Ile quelque chose inapasha isha muminite na inahamia kwa mtu mwingine. Kwa hiyo wewe mwenyewe bado haujakuwa na quelque chose ungali napiganisha, jua iko siku na muda ambayo itakuya yako. Tuache ile papara, tuache mambo ya ubaguzi, tuache chuki, ile upendo, turudishe ile upendo. Mtu anafanikiwaka musegonde, haiko masiku ataza mingi, hapana. Mtu anafanikiwaka musegonde kidogo. Unakuta alikuwa lokatere ameuza parcele nyingi na yala tana, alikuwa lokatere leo, kesho unamkuta mnyumba yake anauza parcele, anauza longe parcele na yala iko kompleko nyumba vyote msiku kidogo. Kwa hiyo tuache fiere, tuache na fitina. Juu kuna deni yangu, unajuana na batu ambaleta, unajuana sijue na babandi fulani, njo unikreere ma probleme juu ni mie nifungiwe, wewe uendelee kuishi na makuta zangu, ama uniue juu uko na deni yangu. Tuache ile mafitina. Upendo, ile upendo shakaenda wapi? Upendo shakaenda wapi? Unaona mzee, mwisho yake ilikuwa tuache kiburi lezami. Hizi pesa zinaishaka. Utu njo ya kwanja, jua kuishi kwanja na bantu.